Perezida William Ruto ndamuzi neza. Iyo amenya mu mezi birashize ko abanyakenya badashaka kuriya mushinga w'itegeko ry'imari, ntabwo ari gusaba abahagarariye ishyaka rye mu nteko kuwemeza. Nyamara dufite urwego rwishyurwa n'abaturage kugira ngo ruhe guverinoma amakuru yose. Kandi aho niho ikibazo kiri. Dufite urwego rw'ubutasi rudakora, ndababwiza ukuri. Rwasebeje perezida, rusebya guverinoma n'abanyakenya muri rusange. Ayo magambo nsubiyemo nayavuzwe n'umugabo nimero ya kabiri muri Kenya, Bwana Rigathi Gachagua. Ni ukurikira William Ruto mu gukomera mu butegetsi bwa Kenya. Aha yarimo avuga yuko shebuja bakorana, atahawe amakuru yuzuye yuko imyigaragambyo iri gutegurwa kugira ngo inamaganwe. Naho ubundi ngo iyo ibyo biza kuba, ibyo turi kubona ntabwo biba byarabaye. Icyaha ku butasi bwa Kenya. Ubu rero aho binageze, inkangara zamaze guta imitemeri. Bisa naho nta garuriro rigihari. Ari mu Rwanda baba barimo bavuga yuko Ruto yibutse ibitereko yasheshe, kubera ko yibutse kwanga gusinya kuri iri tegeko, nyamara ntihagira ikintu bitanga. Abigaragambya bamaze kurusha imbaraga buri rwego rwose rw'umutekano muri Kenya. Ikibigaragaza cyangwa sumva igikurikiyeho wenda, Abanyakenya bateguje yuko nubwo yamaze gutesha agaciro itegeko ry'ingengo y'imari ryateje umwuka mubi n'imyigaragambyo ikaze, bagomba gukomeza kwigaragambya nta kabuza. Bagomba kwamagana ubutegetsi bwa Perezida William Ruto. Igikurikiraho no kwinjira mu ngoro y'umukuru w'igihugu, State House. Ku itariki 26 y'ukwezi kwa gatandatu 2024, Perezida William Ruto yatangaje yuko atagisinye kuri iri tegeko ryari rimaze kwemezwa n'abagize inteko ishinga amategeko. Ingingo yatumye habaho imyigaragambyo ikomeye cyane ni yongereye igipimo cy'imisoro. Uyu mukuru w'igihugu yafashe iki cyemezo nyuma yo gutangaza yuko abaturage bagera kuri 6 bapfire muri imyigaragambyo, nubwo amakuru avuga yuko ari abaturage 25, abandi barenga 200 bagakomereka. Perezida Ruto nawe yatanze amakuru asa naho atuzuye cyangwa atari yo ku bushake. Yavuze ko hapfuye abantu 5, rwose abisubiramo kabiri abibwira umunyamakuru, ariko imibare yatangajwe n'ibitaro ivuga ko ari abantu 25. Igice cy'ingoro y'inteko ishinga amategeko cyaraturuye mugani w'abarundi, abigaragambya baragitwika. Bamwe mu banyakenya bagaragaje yuko ikibazo cy'ubutegetsi bwa Bwana Ruto kitari kuzamura imisoro gusa, ahubwo ko kuva mu kwezi kwa 9 2022 yananiwe gukemura ibindi bibazo byinshi byugarije ubukungu bw'iki gihugu, bityo ko akwiye kwegura akagenda. Mbese nabigaragambya ibyapa byabo biragaragaza yuko bashaka ko Ruto avaho. Ruto must go, Ruto out. Ntabwo bavuga yuko Ruto akwiye guhagarika gusinya iri tegeko gusa. Batangaje yuko kugira ngo Perezida William Ruto yemere kwegura, bagomba gukomeza imyigaragambyo berekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu, bakayinjiramo nk'uko babigenje mu ngoro y'inteko ishinga amategeko. Umwe muri abo ngabo witwa David Stafale yagaragaje yuko atari Ruto gusa ukwiye kwegura, ahubwo ko n'inteko ishinga amategeko ikwiye guseswa bya burundu, abaturage bakongera bagatora ababahagarariye. Impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Boniface Mwangi numwe mu bashyigikiye imyigaragambyo yamagana iri tegeko. Gusa kuri inshuro yagaragaje yuko adashyigikiye ko abanyakenya binjira mu ngoro y'umukuru w'igihugu ngo byabara agasuzuguro gakaze, kubera ko bishobora kubyara urugomo rwinshi n'impfu z'abanyakenya batari bakeya. We asanga icyakurikiraho ari uko leta yafata ingamba zikarishye. Perezida William Ruto yategetse ko abasirikare benshi bakoherezwa mu bice bitandukanye bya Nairobi kugira ngo bafashe abapolisi gukumira imyigaragambyo. Byanabaye ku itariki 24 nyamara bigaragambya ntibahagarara. Mu gitondo cyo kuwa gatatu, Nairobi hagaragaye imodoka nyinshi z'abasirikare zinjira muri stade ya Nyayo, aho bari bategereje guhabwa amabwiriza n'imbunda zabo n'ingofero zibakingira mu mutwe kugira ngo binjire mu rugamba rusesuye ntabigaragambye. Iyi myigaragambyo imaze igihe muri Kenya yatumye inzego nkuru z'igihugu zizamo urwikekwe ku buryo hari n'abashobora kubigenderamo byanze bikunze. Dore nk'ubu Vice Perezida wa Kenya Rigathi Gachagua yasabye umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi Noordin Haji kwegura nyuma yaho abanyakenya bakoze imyigaragambyo ikaze yapfiyemo abantu 25 umunsi umwe. Abigaragambya babarwa mu bihumbi binjiye inyubako zitandukanye z'ubuyobozi i Nairobi, urugero nk'inyubako y'umuyobozi w'umujyi wa Nairobi. Nanone binjira mu ngoro y'inteko ishinga amategeko, batwika buri kintu cyose cyari hafi aho ngaho, bakubisa agatoki ku kandi kubera ko basanze abadepite bamaze guhungishwa cyera n'abapolisi. Iyo bahabasanga byari ku bindi nkuru.
icyo abigaragambya basabaga nuko Perezida William Ruto yatesha agaciro itegeko rigenga ingengo y'imari y'ibihumbi 2024-2025. Ariko si nibyo gusa, bati rwose Ruto watesha agaciro itegeko cyangwa utarigatesha, emera wegu urugende, ntabwo tugushaka. Bwana Gachagua, Vice Perezida wa Kenya, ku munsi wo kuwa gatatu yatangaje yuko abigaragambya barushije abapolisi imbaraga kubera yuko urwego rw'ubutasi rwa NIS rutigeze rwa Perezida William Ruto amakuru, kubera ko ngo iyo ruba rwaramuhaye amakuru ntabwo yari gusaba abamushyigikiye mu nteko kwemeza iri tegeko. Bwana Gachagua yaragize ati Perezida William Ruto ndamuzi, iyo amenya mu mezi birashize aya makuru ko abanyakenya badashaka umushinga w'itegeko ingengo y'imari, Ruto rwose ntabwo ari gusaba abamuhagarariye mu nteko ishinga amategeko mu ishyaka rye ko bemeza uriya mushinga. Ati nyamara dufite urwego rwishyurwa n'abaturage kugira ngo ruhe guverinoma amakuru. Ati kandi aho niwe ikibazo kiri, dufite urwego rw'ubutasi rudakora, rwasebeje Perezida, rusebya guverinoma, rusebya n'abanyakenya bose. Vice Perezida wa Kenya Bwana Gachagua yasobanuye yuko we ubwe yavuganye n'abaofisiye bakuru muri polisi bamuhamiriza yuko ubutasi butigeze bubaha amakuru y'ubukana bw'imyigaragambyo mbere y'igihe. Vice Perezida wa Kenya Gachagua ati abaofisiye bakuru ba polisi bampamirije amakuru ko nta makuru y'ubutasi yateganywaga muri Eldoret, nta n'amakuru yari ahari avuga kuri Kericho, Nairobi, Githurai, Embu na Nyeri. Aha hose nta makuru bari bafite. Imyigaragambyo yanagize ku nteko ishinga amategeko ibintu bitabayeho mbere. Mu yandi magambo, urwego rw'ubutasi rwa Kenya rwashinjwe gusinzira no kugambanira Perezida n'ubutegetsi muri rusange. Uyu Gachagua ataba polisi banyibwiriye yuko batigeze babwirwa ubukana bw'imyigaragambyo yari iteganijwe. Bwana Nordin Haji niwe mukuru w'urwego rw'ubutasi n'iperereza muri Kenya. Vice Perezida wa Kenya Gachagua yasobanuye yuko Nordin Haji mbere yo kuyobora urwego yabanje kuba umushinjacyaha mukuru, kandi ko mbere yo kuba umushinjacyaha mukuru yari ofisiye muto mu bijyanye n'ubutasi. Ati ubwo agirwaga umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubutasi kubera kwiyumva nk'umuntu mutoya, yirukanye abakozi bose bari bamukuriye. Ati abayobozi 3 na 15 bari babungirije bari bafite ubunararibonye bwinshi cyane mu bijyanye n'ubutasi, yarabirukanye bose. Ati basize umuyobozi mukuru udashoboye kuyobora ubutasi. Ati none ngizi ngaruka. Bwana Gachagua yatangaje yuko iyo Haji akora akazi ke nk'uko bikwiye ngo impfu zabaye n'ibyangiritse byose bitari kubaho. Ati iyo Nordin Haji akora akazi ke ntabwo tuba turaha ngaha, nta bushobozi afite rwose uriya muntu. Nashaka kuvuga ngo agomba kwirengera impfu, akirengera akavuyo kabaye, akirengera guterana Perezida William Ruto, akirengera guterana guverinoma ya Kenya, akirengera guterana Kenya kubera yuko atakoze akazi ke kose, natanga inama rwose. Ariko icyo mbona akwiye kwegura. Vice Perezida wa Kenya yareruye avuga yuko icyemezo Haji akwiriye gufata ari ukwegura, agasimburwa n'umuntu ushoboye ufite ubushobozi, kandi abayobozi birukanywe bose ubwo yajyaga muri izo nshingano bagasubizwa muri urwo rwego. Ati kandi rwose ugomba kwegura wa muntu we, kandi ndasaba Perezida gutoranya umuyobozi mukuru ushoboye agasubizaho abayobozi 3 birukanywe na 12 bari babakuriye kugira ngo bagarurire uru rwego ubuzima. Imyigaragambyo y'itariki 25 y'ukwezi kwa gatandatu yakomerekeyemo abantu 214. Perezida Ruto yasobanuye yuko 95 bajyanywe mu bitaro, harimo umwe ukiri mu ndembe bikomeye cyane kugera kuri uyu munsi tubagezaho amakuru. Imyigaragambyo ikimara gufata irangi, Perezida William Ruto yamagaje itangazamakuru aribwira ikintu atekereza. Nta kindi agomba kuribwira uretse kuvuga yuko adashobora gusinya kuri rya tegeko ryateje imvuru n'imyigaragambyo, kandi asobanura n'indi mishinga myinshi afitiye urubyiruko n'igihugu muri rusange. Nyamara ariko kwigaragambya ntibyahagaze. Perezida William Ruto yisubiyeho avuga ko itegeko ryateye impagarara zikomeye cyane ryari rigiye gushyiraho imisoro mishya adashobora kurisinya. William Ruto yavuze ko abaturage bagaragaje ku buryo busobanutse neza ko badashaka iri tegeko cyangwa se gahunda yo kongera imisoro. Yabitangaje mu ijambo yavuze nyuma y'umunsi umwe abantu 25 biciwe mu myigaragambyo ikaze, aho inteko ishinga amategeko yatewe ikanakongezwa igice kimwe gikorerwamo na Sena. Bwana Ruto yatangaje yuko iryo tegeko rishubijwe inyuma, ahubwo avuga yuko hagiye gufatwa ingamba zo kugabanya amafaranga akoreshwa na leta. Nyuma y'umunsi umwe waranzwe n'imyigaragambyo ikaze, impagarara no kumena amaraso, Perezida William Ruto
yaraye agejeje ijambo ku gihugu mu butumwa bw'akababaro no gutera imbaraga abigaragambya babwira yuko abumva rwose. Yavuze ko imyigaragambyo yemewe n'amategeko kandi ko ijyanye no kwamagana ingamba ze, ariko avuga yuko ashimuswe n'itsinda ry'abantu b'abagizi ba nabi bakorera kuri gahunda yo kurangiza Kenya. Aburira yuko ubutegetsi bwe buzakoresha ubushobozi bwose bufite mu kwirinda ko urugomo rwakongera kubaho ukundi ku kiguzi cyose byasaba. Yaragize rero ati byabaye bigaragaza yuko ibyabaye bikwiye kudusigira isomo rikomeye cyane ryo gushaka amahoro mu buryo burambye. Ati tuzakora ku buryo ibintu nk'ibi ngibi bitazongera muri Kenya. Ijambo rya Perezida William Ruto byari nk'uburyo bwo kugerageza gusubiza ibintu mu maboko ye nyuma y'iminsi yaranzwe n'imyigaragambyo ikaze, imihanda yose abantu bamwamagana batwika buri cyo babonye cyose, bahangana n'inzego z'umutekano akaduruva yari kose. Kuwa kabiri byari byafashe indi ntera, ni nabwo abantu 25 barashwe na police barapfa. Ubu ngubu ikintu kiriho muri Kenya nuko abigaragambya bamaze gutangaza yuko noneho bagiye kwigaragambya mu buryo bukomeye cyane n'imbaraga z'umurengera. Ubushize binjiye mu nteko ishinga amategeko, ubigikurikiraho noneho no kwinjira mu biro n'ubuturo bwa Perezida William Ruto bakabisandaza burundu, ku buryo Ruto agomba kuva mu biro bye akegura ku butegetsi akitahira bagatora indi mutegetsi. Abasesengura basanga nubwo abaturage ba Kenya basanzwe bazwiho kwigaragambya mu bintu bitandukanye, ariko kuri inshuro ng'ibintu birakomeye cyane. Kenya ni igihugu cyagiye kigira ibibazo bishingiye ku bukungu cyane, ku buryo ubuzima bw'abaturage benshi cyane cyane abamikoro make bwagiye buzamuka cyane, ku buryo byatumye hari abantu benshi bari bafite amikoro make basabye Ruto gukora ibishoboka byose akimara kujya ku butegetsi akamanura igiciro cy'ubuzima, ariko aho kugira ngo ibyo bibe cyarushaho kuzamuka. Benshi muri abangaba rero kongeraho urubyiruko rw'abashomeri benshi batabona ejo habo hazaza, nibo bari mu mihanda biteguye gupfa kugeza igihe cyose byasaba, ariko ubutegetsi bwa Kenya bugahinduka hakajya ubutegetsi bubumva. Icyo twakwibutsa nanone nuko guhindura itegeko rituma hazamuka ubwoko runaka bw'imisoro muri Kenya byari umugambi wa Perezida William Ruto akijya ku butegetsi, kugira ngo arebe niba yakwishyura akayabo ka miliyari zirenga 80 z'amadolari y'Amerika igihugu cyafashe nk'ideni mu bihe bitandukanye. Amafaranga yari kuva mu misoro niyo yagombaga gukoreshwa kugira ngo igihugu cyishyure iri deni kinakomeze kubaho. Ibi rero bisa naho byanze. Bwana William Ruto yavuze yuko ubu ngubu igishoboka noneho ari uguhindura umuvuno, hakagabanywa amafaranga leta itanga kuri services zazo za buri munsi, ayitanga ku bakozi bayo nko kugura imodoka z'abategetsi, ingendo z'abantu bakomeye, za misiyo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ayo mafaranga ngo niyo azakoreshwa kugira ngo Kenya ibashe kwishyura amadeni, naho ibyo kuzamura imisoro abanyakenya ntabwo babyumva. Haracyari impungenge, hibazwa niba Bwana William Ruto ashobora guhonoka imyigaragambyo ubutegetsi bwe bugakomera. Gusa abantu babigenzura bavuga yuko buri kintu cyose ubu ngubu kitakiri mu biganza by'umutegetsi wa Kenya Bwana William Ruto. Turabashimye, nimugire ibihe byiza, ibiganiro byacu birakomeza.